Malhobido Marilau, Corrifong, Pataposa, Vakito, Tatari, Fetting Motor, Konga, Honoa, Taborama Koya, Toloa, Lama to I, Latu, Wapitai, Hokomayani, Kiam Hofikoya, or Senta Sinissimo, Ilofo, Tunga Koya, Tuya, Tabaki, Tonga, Hifokoya, or Apkotoloa, I go for Hana Koya, Kuya, Farkoloa, Kuya, Moe, Abnofanga, Pule, Falakamayai. We tabako ya kage tabaki mai kilo to tomata we pure ako wala kamaya ito hema ape pe ko ki holo o tu wa senta fa fa pe tu ko ya pare to be ai Science and Innovation Center fa apito ko en ho ke ka fa pe ko me ai tu ma fua pe ke ka tal ka la ka wa pure anga memory Amerika Britania Australia, New Zealand, China, Japani, Pepe Hoki, que kau memi pokoia oe kapneti, no heni kau memi pafarelea, kau pureako patain koe University of Tonga, pege pureako koe wetarekita oe University oe Pacific Tonga, kau pureako ke whanawa kome he koristonga, koriskunsano te, abea kumarun ko Tupou, Nau tola hea weta ko ifi eni o kulo tonga lere ko ia i ta meni no tari ko ia ke tu tamai ko fata ta porque por kala mai ngai meni si bete tau komata e on fulmaua pe to ki konga hono to lureva e fala hele ni ai ta fakpe ia ta ha foto ke la ko ia o fare sani si ko e amana fok mo fa ko e fare sani si ne o hake ia I homanate tau te au ni mga fulu ko ia apea ko o fotu o e programa whirihia moe eriri. Ke tau e laka na e whenga o ake ko ia ai apea ko ni ba mangahi apea ko ke hega e tau tate whito ki mori ne kamatai ai tau e whakafoki mai ko ia o whenga o ake ko ia e kurisu Tupou ka mo kurisi ni uingatoni. Pai e kurotonga hene ta meni ai pura ko malono ko ia ani uingatoni o kui heni o kau whakawe ko ia o ahoni e ko e whakano whatongia anaiange ai toki irea I he taimi tautari o Dr. David Malford pe potung mai e whakakau ko ia ba whai hono tanpo ngai tau mai ne hokwa tuai ai whare sainis ko ni Pero te waki ko ia apea ko he kongi mo ai tau ni wanga mahe ni ne toloi mai ke whatahai beba mo e aho whiwhia mo e maarari ko ia I ahoni koe ko atai tari whiwhia ke kau korisa tōku kai ke naulawa mai ke apu Toloa I tonga ni babe hoke ki murina o me amai me ai maulawa ibe tola mo tolo mo kau mai me murina o ate tatalere We have Alfredo Bonima, Broadcom FM Broadcasting, the live stream, we have had here Abu Toloa. Okay, our Fia Benny, who hung a becoya, Katoha, who are Mafana Bay, Naifa Egoya, Abagoni, who now read Egoya, Itamini, to the Fia, Fia, the right Ganador without Lunga, Koifi, oh now Hilota, well, then it had Nico Kafu, Ka koe kau e whiu nau wihi loto ata peheke apea ko marunga Tupou, kolisi kunsarte me kolisi tonga. Koe whonu koe ai ta whako ni. Ka whatawanga me e aromari e beke he kakato ko ia. Ai programa ko ia o e hoatani. E koe programa ni tu ko ia. Ko e himi uruaki e lau ia e purepe ko ia o e waasa ni si o whipe ka waka whihaki. Whai a tana te au he pure ako I lewa e kau e whia e effective au tia e whai lewa ai mea alo tangi o wanokono kako e sea hoki e kosiri o e kuriso Tupou ke neanga o ate whai kiki e project ko ia o kuipe ko ia ko e project 155 e ko e whilawe I e bema e whare ko ni whai lewa no pomonuka e ripine bema no hofi e whakau ko ia e tama Peninsula ni Tupouto'a Ulukalala he wai kau hiwa e puno ke te koe a mama ni pe vai le vai lotu
Tapoki. Palestine o isi asi. Vai le vai ki fare fo o ni. O la vai be vai panki moto lo nga be ai pana wa ko sai si iloto ko fuari ali be mi himi wa ko questo tocco ko tocca per Pentani be crescere vai Palestine fasi fo fonua che da fuochi che. Kada tonga be che fi. Ko veni ai ko so tonga. Tau dari ak be ya. Broadcasting me Toloa me senda saini si mo ilo fo o tadari ko no hufi ko ia i hawani mo to me fo gefi agrislo tonga o te ngai fas ka o mo ka heti ka o wa mo na dolu na lava mai ki heni ai ka o koriste to ko e ko ange ko fo ha wa ko sa te ga hio te vida puloka me mi papale alea ai sa ke me mi papale alea Digo que devi della mago e mi pa malolo pure malolo e abbiamo salte asnate samate tola ya bilang dandol ke benau filave ibemo abbiamo di undau heni ia honi ke ama wingani neongo ngali aro tamaknai poi malmalu anatola ka nau lava me heni ke nau ka fona i fifi ko ni pakpebe mo ka amat ko ki murina tau ka wata pe mo modal ko Tonga e wa bai wa mo ni wa modal ko na wa to dai mo me mai be ile tio ko ta dar ben ka mata programa ko ia ono hufi ko ko ngala porque ni fo ma ko ia programa filhia mo edili o ma ko ke fo ko sa ni si ke te ke ia ta ba ko ia o abe ko mai no porque si podi mo ngata ba ke ka ko ni na ko ia o te ke ai ta ba ko sa ni si ke fo ko ai ni ko ola i he ahani wa be warangani Prince Kalani te podo Ulukalala mo Princess Kalani Tongatapu tu aho kada tu ada ke pige ko wa de na dari
Submitting him on Fulmawa, what we put him on my broadcasting. Kohimi e kamata ke tau katoanga ufifale e fiafini fange au onongo fulo himi fa ononoa tau kau ke whakamalo ia tamai alo raumalie kau e kakayo langina kau mo maman fulipe. Koloa mo tāpua ki o a mahuingani. Whatuloa tu tama Prinis Klauni, Tupouto'a, Ulukalala, ka ma Princess Sinaitakala, pia moe tulu mafua o Tongatapu, ka kaha o Tonga. Kolokanga ka ma whanua whiriwai, whatungia lo Tonga. O whatungia koe I whawhelonga ki pe Porokalamani. To introduce the event that we gather here to celebrate, I'd like to mention two important people who were very instrumental in creating the idea behind this masterpiece. Firstly, it's the chair of the Tupou College Council, Lord Tangio Vaunukunuka. When we prepared for the 150th anniversary of the college, we were encouraging people to pursue their strength and their talent. And we set up academies, Academy of Music, in which Eloni Niu is the director, and they have been doing great for the school. We had the sports academy, and our athletics team did very well. May not be this year, but in the past and in the future. Those who are gifted in preaching of the gospel, they had this faith academy. Those who were good in the garden, they had the garden academy. And all other academies in the school, different subjects. And then Lord Tangi said to me, Freddy, why don't you have a science academy? And he called me there. So I decided maybe we should have this science lab.
Also, when we try to register the school with NESA, which is the New South Wales accreditation body, they wanted to see a good science lab and good facilities to keep up with the standard and compliance with their requirements. The second person is a former headmaster of Newington College, Dr. David Mulford, who is also a council member of the Tupou College Council. I said to David, I'm going to design this new science lab for the school, and I want to help, as he always did whenever we had some important development at the school. So together we designed this concept. The design concept was a partnership between us, like what the preacher said this morning. It's all David's, of course, but I sat there, and that was my contribution. I sat there with him when he did the design. So with that, I'd like us all to please give our hands to these two people who were very instrumental in getting this project up and running. I did invite at the 154th anniversary, I did invite the old boys and parents and church and all the friends of Tupou College to join together in the project 155. And this is the project 155. David suggested that we call it Science and Innovation Center. And you are here, Your Royal Highness. May I kindly invite you, please, spare a moment to grace the occasion with naming this center, so we have a name to go with our Science and Innovation Center. Please put our hands together, and I'd like to ask them. James Egan Moulton Science and Innovation Center. Wakita mau koloa. Te mau tukuloto e koloa mau inga koe. Koe James Egan Moulton. Koe hingoa ia koe a koe hingoa pea o Science and Innovation. Koe nani omi ki o tau ki whanua. Whamari ko niwa kore ki e tare kita, musika. E tūku mai mua ki whakalangi. Ke tau whia a ki e James Egan Moulton Science and Innovation Center. Festive Overture.
Inga pasiko e festival over ja me ka wi hi no wa pa ko e senta James Egan Moulton Science and Innovation. Lo tangi wa no luka fo ai ki o proseki tani me. Moimoi tatu ki pas ki Academy of Music. Tapu a fia o do mafi. Tapu ki Prince Kalang do Tonga. Dis Tupouto'a, Ulukalala. Mai prinsesi. Mo fui lupe. Koe tama koe ik Palestine lahi ka tutuku ko sko Tupou. Ko fanga o kore ke u fanga fata ka kato ka faki. Le ko tala be me ko ni ai to no wange. Ko matala fai. Da fia ya. Ange ko mo fanonge me pure fie mao. Ke hike tu unga o sainisi. E be san senda ya e ko risiki mu. Ke mau ke te hiki hake. Pena whahoko mai ko le ki whituna, mo kau taha tutuku. Ko whahoko pena e tāna ki rewa e he koris tutuku I tongani, ngai vai whono me muri, a paanga na e whiunga mo e taha miliona o no kilu hiwa mano whitua whitupu. Tāna tauhia he ofisi e koris tutuku I tongani, pia me ofisi sa utata I Ulukalala. Fo tu rewa ngā wen, ai mono palani. Pe koe tae palani ko nina whai pehe tangata ko tuku pe, plei kaitu. Pe mo mea I pe ngai tau si ko hui na hoko mai ngai peau ke whonua. Whai ngata. Pe to hiki e ngai totonga ngai koloa. Ko ngā lahi koloa langa I wharena mai me usila me Ulukalala. O whakamaloa I kono whai e Frederick I kau maa Philip tokoni kono kumai tau koloa koe ni. Bea hoko e langa lere mai pia tuu he ngai taingo tau lockdown pe tuu. Ai beto hoko atu. Bea au mai ke konga ki mui ke mo e tau wosi na pau ke toi tāna ke rewa ke pure a koni ai ngā ue ke hono tataki whatungi ke hono tataki ngā ue ue pe ilo whaka ati teki ai pure a ko pe unau whenga ue ke nima kau tufunga ko Soni Whonua Construction pe engineer ko Steven Paula pe pe mo kau ngā whakauhila pe mo e e whaia e siare maweu, pe ko tangata palamanda te takia e si whaunuwhi. Ko vai koe he whare, tau ngau I pe vai melie. Tolonga ngahi mea ngā ue. Pena pau ke tō tāna ke mo kau kontue ke ngā uen. Ai ke, kono whakano nou tama, koe ahoni, koe ngā ue nei tuku mai ke wheitu una. Palestine lahe kau taha ko tutuku, o lava le rei. Pe koe mahu inga, o ku ikai ke hamo ua. Wio behe whanono au whamatala, pe ku tau whakatawange, e teu I he senza koe ni, pe uri whaine ngau e ako e tamaiki he sainisi, ke more, pe angingila molu hange koe nu tau whanongu ki ai Academy of Music. Pe he ku I whakahoa, lewa e whakahoa kau tatau atu. Aro I whainga mari ko ni, whakawhea te whituna tama Prinis Kalauni. Ka e whaawa mua ai senta o James Egan Moulton Science and Innovation Center
ke kamata ahono ngawe aki e korisko Tupou. Tamplinis ko whamatara I pe lo tangi e uhinga na e tuai e ngā wini. Ko toi kau noa atu e muta prea ko I ngā ue e kau tofu ngā pia mo e kau tāma pe. Pia ko e uhinga ia te mō mea atu ki whare o kuenga I mea ia e ute ke kakato. Kane toi ai pe mo hawi ke taha na e kakato le rei. Kā kua pau ke kakato kotoa pe. Ko ia u tau whawhitai ai a haon, whanau, tau pasipasi kotoa mo whakawhi I tampirisi ke pāwa katoa. O se minite ua walu me o frumawa. Kono wa mono kaya. Koe ata asenta sainisi mo ilofo o ko se misi I kani moritoni. Waka wafa e prinis kalani e moko ike ane awhio. Koe ni ko me kilato. Waka pe foki e kau whakawe e hita e mini kakato e Ulukalala. Ai e koe kau tarfa kau rahi me muri whakawheke nau kau ia ai koe ni pe whoke ki e Palestini kai ma ai kapneti kau me mi pako ia o kapneti ki nau me ki loto ki ngai loki ke ko ia o e Palestinis koe ni ake kai lawe ko ia alo tangi ko ku wai meri ata tape ai whare ni ko upipe ke tolonga o patonga e nunga we koe wai Tupou whapipike a mea ko ia lantu kine hina koe kulori ni ai he u mea ngā ue koe mana wasi I o preperenga singa I mea ngā ue koe ni pe toi mamafa a pita hoki koe tuna o mea ke ngai loki ke ko ia I loto whakamofa a pita pito ai whare me ke tana wāri mono te teu whatau kei pēa e pure ako I he kamaprinisi te whakaiatu ki loto kagenu kei hoko pēa e ahi ngai mea whakawhiwhi taha e o ngongo ko tuku mai lo tangi e osi ono huwhi wharekonina whi ungo mai taha te smare e ono miliona osi kone hono huwhi he ahoni o kutai ka mo ua e tange vai lahi a wita tu o behe whare e wakai ke uwhakatari ko smau e upaipa tau ki e nau ngau e bea vai meri koe loto e ngahi loki ai koe ngahi ata me kau wako sainis ki boa koe loto pe me whana wako I ta wako ni lau ta tatuk me benga wangi posek Matonga e tuku asmata ini pornografi ka tuko ye loto la dato mana wangi modolo valere na wangi modolo ilalo na ula begane nai ko skawa de ko Tupou e ba sainisi ye fe a robotic competition Amamani e kwa hoko ki a seria I ngai tawa tuki mua E
ki robot nei whanau na o kawari ari ke kawahi. Kaya ki wadonga ki tawakitahan na ko asa made in China. Kakoy nga pen Toloa. Kaya fia ai whanau. Kata wakitahan pe bukia sa nisi. Me hawe tawaki pakapisi tawakoni mai wangi motoro pare rel ma before que na pasi na mai mo me he figo ya ko so Tupou Apa betul dia pakai pada lahi. Paling pakai maki no lahi. Kalau bukan mereka pakai ni buat apa ni dapat pakai pemahaman buat biology. Kita pakai tahan buat chemistry. Ayah buat pakai mereka pakai ya sains loto. Dia pakai dia pakai motor ke osna ke panau loto. Wai bebo ke whanau ako unau iai. Whamadara ko nau tōna nau fo uke hai uhinga nai fo wai. Wahi abita poke ngai pe au poka sainisi i mamani. Ngai abe ako. Pawai amanaki to iai ha. Kawatu ai. Senta sainisi mo ilo fo uko semis ikani mortoni. Ingai pe au ko ia me ho ko mamani tu ko ia ape ko ngai lea ni nai ko ai academy o musika tu ko ia ngai spoti Apa betul ngahi tapak ke ko ya. Oi para Chinese ni ko lepi chemistry ni ko fa ahi vitamini. Para arma ita dama ngahi pika. Pero ki ngahi tesip ko yo ngau aki. Me corrisponde de que Tupou High School da bebo que ko Tonga para ngai pasi
a toani. Ke honga te foki e te makai te ngahi. Mol bene ke teu pe ka ko na ki hiva. Na ke utalangi ke tuku ia ka ko ko fa mol moret. Masina na a foroa ne po o no ako na ki hiva. Tale kita o mol mole. Ai pe tau ki hiva. Pakalang lang ia ke ki. E a ho ha ko ni. Maro.
Marot ge kauhiwa, marot bito e whai ante marelei, se unga bebe mo ahon. Tau whai lotu, ke whakatapu i ngā aue, ko mo Moimoi, ke whai a ke ako, ke mo e kahau o i korisi. Tau lotu. Paputai soki mautolo eiki, agi ai afi, moi vai. Pe hoko mai ai e lau maari e, ke whakatop tapui, e ngāwe ko whai he ni mau e tangata. Pe fufu mai ai poto mo i ilo mea. Ke whare koe ni ko whai hono hufi, ke ilonga e tō wako mo i tō wako. Ke nau huki ai, ke nau inasi he poto, mo i maaf o ia Fiona. Aha koe nā maulotu atu, ke whakata e whakatupa ia Fiona ka maa e whunua, ke whaia e langa koe ni. Aha nu mauto e kore atu. Tāpuak mai ngā e koe ni, mai moa e, ai Palestine lahi ka maa e skete lahi o koe sutuku. Koe hoko whatungia e pule ako ka maa e kau ngāwe ko tope. Ke whakamunu ia ai whunuani. Pe ke whakamunu ia ai whakatupa ia Fiona. A ke e whahinga poto. E ako e ngahi tau ako me he whare koe ni. Tuke maru ano ngahi matapa. Koe ato whangae. Ke whakamaru ai ho tāpua ki. Koe ngahi mea ngāwe, ke aonga. Pe hawha ki mau whanau, mea ngahi tū tāmaki. Take hoko toa pe a ngāwe ni. Moi mai moa kua whai. Ke unuaki o e poto whakasai nisi. Pe wana mau mawai ai, me he ilo ke a Fiona. Mo whakatupu, mo kroa ko toa pe o e koe ni, pe mo e ka hao. Tāmuak mai e, tama prinisi, ka mahano whare. Ka mai ako tutuku, mo ki mautol ko toa pe whataha pa ngā weni. Ia Sisu Christ ko aro, ka ko mau whakamo ui. Amen. Folfolahi mi e whakaosa ke tau Ulukalala, Huwhiwhare, James Egan Moulton, Science and Innovation Centre, ono ngeau, ono ngafulu maua himi, ono noua ke tau hiwa. Ho mai ai a Fiona, pe au mo ui ai, ki whonu ofa hau kuloto, ko hok whikau ke whai. Tolo e konga, ho mai a Fiona, a lau maari e fo ou, e hoko lotoni, he waka pe o ou. Ves whaosi, ho mai a Fiona, e kai te upekia, mo ui ai pe ia koe, mo ho fu fie fia.
Pea ko he kere sa eki ko sisu Christ. Mo ofra he o tua ko tau tamai. Mo whio he lau maare maonio ni. Kia tau toluia o tangata. Amen. Kasatoia ai konga hanoa. Tau programa no ko. Tō me te hiwa ke taha. Kata ko mea ki he whanau here ni. E whai ai tau tari. Please make your way. E koe hoko tunge ni ki he whanau here ni. Whandau ke programa komata i taha. Ko tui pe tau ki mawa e pe na ki lolo anga ka mini tini mo toi ni mini te hiwa mo konga ta mini ki e taha ka mohi ki ai. Tatu whironga ki me ai. Kata whoke he ki hawa popo aki. Mo whanau no hoa malo pito o merila. Tui ono, tui fitu ena.